Ok. Nous sommes le 16 juin 2026. Moi, c'est Pissi Mavugo depuis Minembwe. Chers compatriotes, ce que je voulais vous parler, présentement, il est 17h 3 minutes. Les éléments du général Charles Sematama sont toujours à Minembwe. Je vous mets en témoin, caméraman. Est-ce que tu peux filmer la maison, ceux qui maîtrisent bien Minembwe? Oui, oui. Vous voyez, la population est là. La population est là. La population est en train de vaquer à leur occupation. La situation est sous contrôle de MRDP Bar Twirwaneho. À l'heure où je vous parle, moi c'est Pissi Mavugo. Bande kona biso bakangole na zoe bisabino, ba clochard batika okosa bino. Bazozo ba video ya kala. Tango bazaki na Minembwe, babandi okosa bino kilozana ba Minembwe. Na minute oyo nazo solo na bino. Lelo eza le 16 juin 2026. Les éléments du général chef d'état-major Charles Sematama sont toujours à Minembwe. Twirwaneho bado iko Minembwe na tuko Minembwe na tutatoka na tutahakikisha tunapigana na tunaproteje raia yetu hadi damu ya mwisho. Tuko Minembwe. Asante bwana mtangazaji. Abasuhuje kandi mbifurije ibihe byiza kuri mwese mudukurikiranira hafi abakunzi ba Masepa One TV. Uyu munsi turi mu Minembwe mu Madegu, imbere ya kamera turi kumwe na Fande Rugabo, tukiwa pamoja na mtetezi wa askari pia raia Pissi Mavugo, kugira ngo tuze kuganira kubiri kubera muri aka karere. Mwiriwe banyakubahwa. Mwiriwe. Uyu munsi turi mu Minembwe, uyu munsi byaba bimeze gute muri aka karere? Minembwe tuvyutse ku isasu nk'uko bihora, amadrone, amasasu yo hasi, amabomba, amasokoi, amasikati, byose takataka zose leta yahagurukije biba biri mu Minembwe. Ivyo nivyo bihavugirwa, nta kindi kintu, nta yindi ndirimbo ikayaterera. Kuko bisanzwe kuva ku munsi w'ejo bundi ibitero multipliye cyane ku butaka, aho adui yateye uruhande rwa Bidegu, turarwana inshuro nyinshi muri Ruhinamavi. Nyuma yaho ngaho bateye Karingi, ejo twirirwa turwana muri Karingi, uno munsi twavyutse turwana Gakenke, turasubira mu mugoroba mu gihe cy'igicamunsi turasubira turwana Karingi. No kuvuga ngo Minembwe irimo isasu n'amabomba menshi, abaturage benshi bahamutse, abandi bahunze, kugeza ubwo amabomba hayava iyo bahe baduterera akaza akinjira muri centre ya Minembwe. Kubera izo mpamvu zituma abaturage bamwe bagize ubwoba, mu gihe bene uyu nguyu bumva yuko adashoboye kwihangana no muri centre ya Minembwe arimo ahunga. Ariko ubwo duhe tuvugana nawe turacari muri Minembwe, kandi yeneho turacazirimo. Gakenke turacayirimo, harimo abarimo babesha ngo za Gakenke zafashwe kwa barabona, ngo Mwasinga hehe, ikinyoma. Ababesha yuko ngo mu Banyenganje hafashwe, ikinyoma. Ababesha yuko Irundu mu Bagizi hafashwe, ikinyoma. Turacafunze, duhagaze neza, turi muri Minembwe naho muri centre ho activité ni yose. Ushaka kugenda kwinjira muri centre ukabona abaturage uko babazunguruka bagenda, bitabuza uhunga. Wumva yuko yagize ubwoba rwose guhunga, kandi guhunga amasasu, guhunga amabombo, guhunga indege ni bisanzwe mu gihe c'intambara. Ivyo nivyo nababwira birimo bibera muri Minembwe. Pissi Mavugo, imekuwa ikisemekana kwamba FRDC imeingia Minembwe Centre. Kwa sasa biko aje Pissi Mavugo? Leo iko tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2026. Unajua wale wa FRDC ndio maana ulisikiaka rais wao waita makloshari wanachukua video ya zamani wakati walikuwa kama Minembwe, kisha wanakwambia biso yo na kati ya Minembwe Centre. Watu ambao wako Minembwe saa hizi ni sisi, ni Twirwaneho ndeko Minembwe, ni jeshi la general chef d'état-major Charles Sematama ndeko Minembwe. Mimi sina mambo mingi ambayo nitaongea, lakini nataka mtangazaji uende msantre, uende mafasi yote ukamate video, kwa sababu tuko kwa kazi. Unajua kama adui iko napenda tupe mabomu juu ya manyumba ya raia, kuumiza raia, kama vile kisha unafanya masehemu zingine kwa kukimbiza raia. Lakini MRDP Twirwaneho, askari ambao linaongozwa na General Charles Sematama bado wako Minembwe na hawatatoka Minembwe, wataendelea na kuhakikisha usalama wa raia. Maana yake mtaendelea kuchunga raia na mali yake? Tutachunga raia na mali yake hadi damu yetu ya mwisho. Fande Rugabo, ubu
nanone umwanzi muhanganye sinzi aho yaba ahagarariye kuri none byaba bimeze bite? Umwanzi duhanganye ku ruhande rwa Gakenke ahagarariye imbere yo kwa Rutaganda ahantu ku ndake za FARDC zabaga mbere. Aho ngaho niho umwanzi ahagaze kuri urwo ruhande rwa Gakenke. Ku ruhande rwa Karingi ahagaze kwa Nyasanduka na ruguru mu mihana yo kwa Rwaganje. Ku ruhande rwa Bidego ari daboro hariya muri Ruhinamavi arahirizwa gusa na za drone akagaragaza aho abasirikari bake ariko mu ijoro agapuringana bagahunga abacu bagira ngo barayizamuka drone zikabarasa. Naho ari hirya mu gice ca Bidego. Rero abavuga ngo za Rundu n'ahandi ivyo byose ni ibinyoma. Aho niho Adeo yahagaze ariko dukomeje dufunga, dukomeje twirwanaho, dukomeje turinda umutekano w'abaturage bacu, tukaba muri Minembwe tukiyirimo kugeza izi saha. Barya bose biri bakora chantage yo kubesha no kuvuga ivyo bumva bashaka, bazana amafoto ya kera yo mu Minembwe bakashiraho ngo nayubu nyine ngo bazalendo bageze mu Minembwe n'ibinyoma. Turayituye tuyirimo, tuzorwana, ntabwo dufite ku giving up, tuzobivamo, tuzokomeza turwana kugeza ku munota wa nyuma. Tuzotsinda, nimba tutanatsinze tuzopfana n'abaturage bacu. Iyo niyo siroga yacu. Murakoze cyane kandi. Umuntu arubinka zasaba ndare mugashaka kwandisha ngo ariko kariya kantu gahora hari kariya kantu gahora hari ndakuva mbere kuko mubireba rero ubu ni mu masaha 2 y'iki gitondo c'umunsi wa kabiri, aho abaturage bakomeje guhunga leta ya Kongo n'abarundi bahaye bakora bibi ku baturage b'abanyamurenge, aho amazu menshi amaze gusenyuka kubera amasasu, abandi batwikirwa imirima yabo bari bafite aho ni mu bice bya za Gakenke, ibice by'Irundu, ibice bya Bidegu ndetse na za Karingi. Rero aba ni abaturage bakomeje kugenda bahunga kugira ngo bakize amagara yabo. Ariko se ico bibaza ko baribaza tese berekeye ko leta ya Kongo ikomeje kubanga kandi bibwira ko leta ari umuvyeyi. Ni mu birebe babuze igisubizo cyabyo, ariko amahanga nimba afite ico yokora, nimba afite ico yohindura, nagira ico ahindura ku bwoko bw'abanyamurenge, nabavugire babakureho inkota iri hejuru yabo, kuko abamaze gupfa si bakeya kandi bava no mu byabo n'ibyabo bishira, ariko barasaba ubutabazi bwihuta kugira ngo bagirirwe neza nabo.